ye economy ya and this nka mo na mo de mo sa tra fi 8 years ne de nka mo nsusu ma 4 years no huna mo ana mo nsusu ma mo ho ntemo mo nsusu nye dwe na meka mo dwe esem no na nka mo brem ho asem na mo mfa ni da ho ento na Ghana here leadership is enough of that ahotani sabi nkura niema na ye se di bu oman no ase sabi before Ghana for ye serious bi kamuma monin da ho mumfa suahunu experience de mo hunu penti kamuma monin da ho me can say chiro because me MPP nimpo a me pese NDC to so de munye niema ye na se me NDC ni dia anka mesa pese mu NDC ni me NDC to so no munye niema ye NDC o MPP o se mu ye niema ye nya Ghana na ye but MPP pese NDC mfeli because of who party MPP ninti o party MPP ninti 2% NDC mfeli NDC because of who party ninti o benya nka MPP ahye. Now, we know so fanya Ghana. MPP percent this failure. O failure and near my 4 be ye near my bonny obey dear your man and your man and suffer. Now same NDC percent PP in say and your man never suffer. Trust me. A bread will say, and you may born ma sa party politics ne sa ne manu ye free mukura ya yesa seni enimo ya yesa ne mana che adi yenya ama ase yensua hwin free eno na mementi ase no me dwuma me ase enya udini ya de no benfie aduasani enema na okotia yen but ye da so ye ne madada na ema ejina fa ko ye sasate ensemo abibai die ye sasate sipaso Kofi nie dia bo bobai Kofi Nkwa anura ene da ben ene 20th enrachi ena Public Accounts Committee ba the kuoma yes on more from parliament omodi hwehwehwe ensemu abanmu nyuma efo abansi kode koma MDACB any ministry senior ade no hwehwem siska no per auditor general report ye hu se bibi se ye ntiase ne ade sankomo no ena ene communication minister ye Sam George ekwo ho ena committee ne bisa nsensem bi meka palugu dam ho asem ekiro se enima bi wonuma yenhwe ne ntu ase se MPP na tiso no mo yesa ye yendisi fo ayenhwe se sanyema na yenye bi ana se MPP na ye ya yenhu se ye tu ase se ebi mabiem na meka se ache wendisi dia na ne wo de minim de meka akire wo se nka me ne wanka mem pese ye beti sa asemi kura bi ka mem pese beti sa asemi kura bi ye ba samdo de kon no enkomodidi en ma bisa ni ma ana ombisa na se software bi ana Ministry of Communication na muhia abusa te kasa ni yo figure na nesesa na ye similar to Sapol Gudam issue na muhia software bi software no munye ana munyai enso yetua 10.93 million Ghana cedis ama company na oyesa software na mamono nti yebisa yewra Sam George ene wona minister nti ono na yebisa no ene yebisa ne say 10.93 million no ehun samti sen ana so oba de obeto ye ne say company na omo yesa software na mo na abusia ti o company no yetua 9.3 million Ghana cedis amom software no wo ya omunya nye se omo eno no de na 10.93 million a baseline study omo de hwe se de software no omo behia no mo de more like
men kan say kra no ata wo de ma men kan feasibility study ye de ye okay ye he software no say de modwuma tie be ni say ni say omunyan kon ho no kra no ye tua 10.93 million Ghana cedis amomo eno na ye bisa minister say enti sa we na chese no so oba do no kra be bisa na owurawura mu ne say enkrofo no kra say ye no ne de for baseline study enti they are waiting for additional payment and so no ma ba be sha se kra dwumadi no development phase. Can you imagine? Ghana enti am because the one people no and this no wo because me meka wasem kra no abeye me tie de akoso o man Ghana na ma wo MPP na wo this no Ghana mpanyufo de modi o man Ghana yakocho 10.93 million cedis for no work done adwuma no obi anya hwe ya tuatimi ama company bi say company no so has the audacity to request for more money say wo twen say size can me ban san wa hye bibia akura ase